And nento engizoyicela kuwena, ngicela ukuthi kwanawe ke uzixolele. Ungaxolisi kuphela kubona. Hleze bona bangaxolile but ngiyazi ukuthi wena bazoxola. But omunye umuntu obalekile ukuthi akwazi ukuxolela wena. Jalo ba ntrendisa no tjena. Jalo ba bua dintho tse ngata. Ba ke sacrifice tse ka ntate wa ka. Ha se nnete ntho ba e buang. Ha se nnete. Ntate wa ka na dula Pretoria o re sile le banyane. O tlile hae sa ntsa kula ene o latwe ke nna Pretoria. Nna mlatile Pretoria dula Mokhukhung ka mlata ka ha khutlele hae wa kula. Greetings in the wonderful name of Jesus Christ. Thank you so much for tuning in. Thank you, saints. My name is ST Dlamini. If it is your first time here, make sure that you subscribe, you like, you share, all those things, subscribe, share. Thank you so much, saints. Thank you so much. Share with others so that such messages, we make sure that they reach a larger scale of people. So, because some of these things, they are very much contributive to a spiritual person. Kanjalo nabo bonke abantu nje abadinga ukuzwa ukuthi kwenzakalani ezweni. But other than that, make sure that you subscribe and miss not any of our upcoming episodes. Today I'm joined by umama lapha enginaye namhlanje, whom I will going to introduce here in no time. But before that, can you just pray, and then so that we'll go straight to our today's chat, peacefully so, in the name of Jesus Christ. Heavenly Father, we thank you. We give you the praise, glory, and adoration. None like you, and there will be none like you, O God. We pray, O God, in the name of Jesus Christ, that even in this church, O God, you become the center, the heavenly flag, as we keep rising it above and above, in the name of Jesus. Take your glory, O God, as we have gathered in this place and your people are watching us at home. We pray, O God, in the name of Jesus Christ, that you change their perception in the name of Jesus, so that they will see things according to your word. In the mighty name of Jesus. We pray, O God, that you heal even our land in the name of Jesus Christ. Thank you, Father, for this opportunity yet again. For that reason, we give you all the glory in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Mama, let me take this opportunity and welcome you. Niyapila, Mom. All right. Mama, thank you so much. Thank you so much for coming. Is she audible enough that side, right? Okay, cool. Thank you so much, Mama. Maybe nakulaba qaluku kubona nasemakhaya, maybe mawungasipa i-introduction yakho ke. Dumelang babuhedi mo malapeng. Nna ke Puseletso Mashilwane ka nyalwa ha Mofokeng. Ke tswa Qwaqwa ka bodulo. Ke mo Gauteng ka mosebetsi. Oh, so ke Qwaqwa that side of Free State. Yeah. Mina ngazi Harrismith, and from Harrismith is not far. It's not far. Yeah. It's not far. Thank you so much, Mama. Siyabonga kakhulu ukuthi sibe nawe lapha namhlanje. We've been contacting each other and we didn't even take much of time ukuthi sikwazi ukuthi sigcine sibonene. Siyabonga kakhulu. Lana ke kwa ST Media, and uqale nini ukubona about this platform? Ke qadile ho e bona ke 3 years back. 3 years? Hantse ke shebela. Serious? Gore nne le bangata ntse le hla jwalo. Oh, serious? Wena mane qala wa ke sa se khale qala ho bona mo YouTube. Hey, my dad. Wow, thank you so much, Mama. Kulama episodes amanye suku seke sawenza ikhona enye i guest yethu kwayibona la ekwenze wathi
No man, yazi nami I wanna stand up and share my story. O teng ke ile ka o shebella ka utlwa a bua taba tse bohloko tse mo etsahalletseng hoba le nna ke na le taba tsa ka tse nketsahallang ka re le nna ke batla ke tlo ntsha maikutlo a ka. Mina mama ngale kokumusha isikhathi ngiyathanda ukuthi ke sivele singene straight kwinto esihlanganisile lapha namhlanje ngokwe testimony yakho nangokodaba lakho nje but bengiyathanda nje just ukule foundation ubuya eFree State eQwaqwa uzalelwe khona i-communication yethu ngithemba ukuthi vela nje uyasizwa isiZulu nami ngiyasizwa isiSuthu khuluma isiSuthu noma isiSuthu leso sikhulumayo ne okay sabonga kakhulu so uzalelwe eQwaqwa wakhulela khona then also futhi isikhathi singanani lapha eGauteng mona Gauteng ke na le 3 years ke fihlile mo 3 years okay ke tswaletswe hona Qwaqwa hae kwa Thabong ka nyalwa Thabanatshwana haka ke Thabanatshwana ha o ka ba ha ba monate lapeng la ka ke fihlela ke tswile ka tlung ka siya ntate ka tlung sentse ke qala story tla ke tswile ka tlung ka tsamaya ka lo batla mosebetsi Bloemfontein ka hloleha ka tswela pele ka ya Western Cape ke mo bophelo ba ka bole ba qala ho fetoha ba bobeteng ha ke tsebe ho la etsahalang ka nna ke qetelletse se ke nwa majwala se ke tsa ntho tse seng right ho hang mo ke fihlelletseng ke kopane le moshemane na le moshemane ke le ka kena dikamanong tsa marato le ena e le hore o nthetsitse ntse ke mo botsa ka makgetlo hore na hantle wena o hlaile neng a go hlaile 77 empa ke utlwa batho ba hoeletsa ba etsa lerata ke ngwana motho ha ke tlo utlwa motho o thona le 21 empa hona go hlaile 77 re tswetse pele jwalo ke ntse ke sa tseba ntsa nthetsa jwalo ga tswela pele ga utlwana le yena re thetswa ke jwala nna le yena ne re nwa jwala ha natla hona natla ka jwala re nwa jwala ga tsa ka gore ke hantle ke ya kula ke na le HIV ke nwa treatment ke mo re kene nthobalano le ngwanona affect ya setjhaba sile sa kwata haholo ka ho ke tsebile ka maganako hore motho o monyane nna o nthetsitse ho nna go hlale 77 ha ke tlo utlwa o thona le 21 years yo anka ba ka kgolwa ha ke tsebe le nna hore ne ke keng mara ne ke modula ke mo botsa hantle mara ga nka le nna kwetelele hoba ke lebe se ke tsamaya ke mo blocka ke tsamaya ke tloa mo ke tsamaya ho hang so ke tlile mona ka lebaka la hoba ke utlwa batho ba bua taba tse ba di entseng nna ke tlo beha taba tsaka le nna ke kopa tshwarelo ho South Africa ka hohle kaofela lefatshe ka bophara ke utlwa le kwatile le utlwile bohloko ke ntho tse ke di entseng ke entse ntho tse bohloko bophelong le nna ne se maikemisetso a ka ke sa tsebe hore na ho tlile jwang hore ke fihlelle mo ke le ka fihlella teng ne ke ratana le banna ba batho ena ha ku tlwang ka le bana ba tshwaetseile ne se maikemisetso a ka hore nka ba le matsa ka ba etsang ene e bohloko ho nna hobane gore nka re jwale ke entse ka bomo ha ke etsa ka bomo le nna hona nna le mona re sebedisa condom a ke tsebe ho etsa leng ka condom ke tlo kopa tshwarelo haholo South Africa kaofela ke tsa le kwatile ene ke inama ke a tshware ke re ke phoso le nna ke kopa tshwarelo ka tsohle tse ke di entseng ene ke tshintshile mara ke bone ka reng ha le bone hore se ke tshintshile hoba ha le sa ntshepa ke a tseba ho thata hore le tle le ntshepe hobane ntho tse ke di entseng le nna di mpe hona jwale ha ke sa kgona ho dula ka ntle ha ke sa kgona ho tsamaya strateng hoba ha ke qala ke re ke a tswa so thwe ke shebile ntatwa ka next door ha o thwe ke etsang so thwe ke shebile mang
kore e bohloko ho nna ha ke tsebe nka reng e bohloko le Qwaqwa umuntu owaziwayo lapha endaweni lapho uhlala khona noma nje umuntu oyihlalela endlini nje sengisholo nje ngokuthi abantu bayakwazi endaweni ba ntse ba haufinyana mara ke mothare a tang ho dula ka tlung haholo ne ke sa tsamaya haholo ba ntse ba haufinyana le nna yini le ekwenza ukuthi ugcine uze ubone isidingo sokuthi uze ngepublic so ngesizathu ukuthi ufuna ukuxolisa mhlawumbe ungaxolisa kulabo okwazi ukuthi mhlawumbe ukhulume nabo but yini le kwenza ukuthi ngathi ngeza nje public ngizoxolisa so ntho e ke ntseng haholo gore ke tle mo ha ke na boroko le nna yanja nthwena ya batho bana ba affectileng ka lebaka laka ke keneng malapeng a batho ka teng ke utlwana le banna ba batho ha ke kgone go bala ha nrobatse le nna ha ke thole khotso philong baka ke yona ntho e nkentseng hore ke be ke tla hoba ke la ga ke shebella YouTube ka thola go batho ke bana ba bua ntho tse ba di entseng nna ke tla hlola ke hore ke tlo bua hoba e ja nna ba ha ke thole boroko ha ke na peace ho hang ngifuna ukubuza nokuthi njengamanje indlela ozizwa ngayo ke kuso lesi sikhathi nje samanje mhlawumbe indlela nje ofila ngayo kuyona yonke lento le wena uzizwa kanjani ke kutla ha ke kgone ho itshwarela lena ke a leka hore nka itshwarela diphosong tsa ka kgone ho itshwarela hobane e bohloko en le maditse le nna ke lemetse ka hare ho nna e bohloko ha se maikemisetso ka hore nka blast taba ha se maikemisetso ka ka ho ke tleng ka mona ke re kopa le nthuse ke kopa tshwarelo ke kopa tshwarelo ka moya wa ka kaofela bophelo ba ka kaofela ke a kopa ke batla go ke khutlile mekgweng vele ke khutlile ebile ke khutlela le ntate wa haka lapeng la ka no se monate yena ha no se na mohlang re na le nthabo le yena ne re dula re qabana le yena sena thabo ne ke tena ke tswa ka tlung ke re ke lo thola khotso ka ntle a thintse ke senya ke re ke lo itukisa ka ntle a thinna ntse ke senya ke sa hlokomele ubaba sekhaya ukhona ukuphi o teng hona ke dula le yena montlo nayo suka le Free State noma walapha ena Gauteng hlwalena Free State okay ondlala nonke lapha so yena uya thini mhlambe ngalokho bufuna ukuzokusho lapha ke buile le yena bile ne re le teng le yena ha re tla khutla mo ba re fihlile late ke buile le yena ka mojotsa ka yena khala ntsa batla hore re ka khutlelana le yena wa tshore nna ntsa go kopa ke mo tshwarele re tshwarela nna le yena ba le nna le yena ne re etsa ntho e tshwanang re tshwarelane nna le yena but nina uphakathi kwakho naye izinto ze right kodwa akumbuzele ekutheni ukuthi akubi nekuthi kuyona leyo nto mhlawumbe igcine ikhoza ama problems phakathi kwenu yona ntsa sina tshepo haholo ka nna nna ke a mojotsa ke nna ke a o tshepa ha o tshoro o qetile le wena ke a o tshepa mara yena hana tshepo ne ke tlile le yena ne ke batla ho le yena a tlo bua a tlo ntsha ka sefubeng sa hae jole ha khona noon bana ke ne mantsi bua na theohetse ha khona go atle abantwana ninabo naye ngwana ke na le yena A1 e le gore le yena A1 e le gore e mong ke na le yena e ke mo sileng hae okay okay ngwana o teng so abantwana bona bazange bathinteke
ba amehile haholo e leng yo a monyane yena yo wa hae haholo amehile haholo ke bophelo bo ke ile ka tla ka motlisa monana a tle Gauteng mo tsamaile ka pelo bohloko ngwana wa utlwa batho ha ba sa ntshepa sabile ba re ke a marekisa ke mo rekisetsa makula ngwana na sa kgone ho re ke mo roma shopong o so le thata hore a ye makuleng hoba ho thwe ke a mo rekisa le yena ke a kopa batho ba Modimo skela di eketsa ha ke hane ke di entse diphoso mara ya makula ya hore ke rekisa mmele ha se yona ha ke etsa ntho e le reng ke entse ngwana ka yena ha se yona ke a latola ke kopa le skela ntlama hoba jwale le affecta ngwana ha o sa le monate ho yena sa tshaba o tsamaya ngwanelo ha ya etsahala yona ha se yona ha se nnete ya hore ke rekisa ngwana ka makuleng ha se yona o la ba tsamaya khutlela ha o dutse le nna mo for kgwedi fela e la ga utlwa ditlhapa tse ba morwaka ka ntsona tse ya ba wa tsamaya Family yakho la ubuya khona wena la buyi family yakhe mhlawumbe ngiqala kwi family yakho ke yona mhlambe yake yathini yona ke ngesimo sakho ho thatha ka family re batho ba sa kgoneng communicate re dule fatshe re bua ho tloha re sa le banyane re hotse ka thata le mme wa ka na sa kgone ne le mme ana dule alla ba ntate wa rona o la re sia re le banyenyana ne ke sa kgone ho bua le yena ne ke motshaba even ona ntho ne nke tsahalla e ke tlamile ho ba e ke mme ke dule fatshe ke bue le yena ne ke tshaba go ke tlo qala kae go ke tlo qala kae ba ona le bahale ha ke qala ke bua san ka bahale dintho tse ngata le ha se ke hola ke bona dintho tse nketsahalang tsa bongwana na ke hola ne ke tshaba ho di bona sa bona fela se di ketsahala a nkomanya ha yo thotse ke re ke a tshaba ke tlo qala ka hore batho ba sa buing haholo ha ke re dule fatshe re bua re le family. Mama, you are broken. Haholo. You are broken. I see. And since you are broken, you came here ukuba uzothi uyaxolisa. And I can feel your pain even in your voice. Let me start by saying, I'm so sorry for into odlula kuyona nento izwayo njengamanje. More than anything, ukhona uNkulunkulu. Kuhle ukuthi uxolelwe uyena, then uxolelwa ngabantu, kodwa ungaxolelanga uyena. Ngifuna ukuthi kuwena ebuhlungini obuzwayo nayo yonke into izwe enhlizweni yakho, uNkulunkulu useduze nawe. Ngaleso sizathu ngifuna ukuthi kuwena sondela kuyena kakhulu. Futhi funa yena kakhulu more than ukufuna abantu. Pastor. Kungenzeka umuntu umuhethe umona umuntu angaxoleli yena. Kodwa uNkulunkulu akuxolele. But ngifuna ukubuza iquestion ethi uyakhuluma lamazwi okucela uxolo, yini ongafisa ukuthi ongayibona yenzeka kulabo oxolisa kubona kube yisign yokuthi bayi accept i-apology yakho okanye usixoliso sakho? Ne ke qadile ka hore ke tle mona pele ke tlo kopa tshwarelo setjhaba kaofela ho tloha moo ke batla ho ba lata one by one ke tlo kopa tshwarelo ho bona. Ngibuza ngokuthi
uNkulunkulu siyamkholwa ukuthi samukela isixoliso sakho, but ikhona into kuwe engakuphazamisa uma bengathi bona nothina sikuxolile. O ka ba botlhoko haholo ho nna. Bakhona osaxhumana nabo nangefoni abanye obaziyo mhlambe. Khona nje noma ngabe ababili or abathathu. Ba teng ntse ke na le number tsa bona. Bakhona ne-number zabo. Ungafila kanjani uma ngathiwa mhlambe sifonelo yedwa or ababili? Sidlulisela amazwi ukubona noma bona abanye babo mhlawumbe bazoyibona nale video kodwa nje mhlawumbe sibe nezwi nabo mhlawumbe ngiqale ngikhulume mina nabo then ebese angazi ukuthi ufila kanjani wena ngalokho kodwa ngithi mhlawumbe ake ngizwe wena kuqala. Khona singamthinta manje. Cela ungipha inamba yakhe. Phoneekuseduza. Ilapha. Cela usiza baba. Bazalwane bami, we are the peacemakers. We need to make sure bazalwane bami ukuthi we make peace wherever we go. Ukuze into yethu ihambe kahle. We are the peacemakers. So ngivumelene bantwana basekhaya lapho kuba senze ngalolu hlobo senze ngalolu hlobo ukuze into yethu sikwazi ukuthi sibone ukuthi inkosi isibekaphi kulokhu esikwenza lapha namhlanje. Yes, ungiphe nje mama number wabo mhlawumbe uzonginikeza ifoni mina ngizofona lapha esayidini lami. Sikwazi ukuthi ke sixhumane nabo. Yes. Yeah. Thank you. Ukhuluma isiZulu or isiSuthu naye? Zulu. Okay. Okay. Sizama ukumthinta ke. Ayingangeni. 36. Une number yi-1 yena. Ibona ayifuna ungena vele nje yenze so. I don't know. I don't know noma problem igime or kanjani but ifela ngabe iyangena. Ayothi ngibole number mama don't know noma ngithathe kahle ngithi ngiphinde ngicheck futhi. Angazi noma bona ukuthi thathe kahle yini. Yeah, that's it right. But number ya isabereka man. Yabereka. Ayingeni mhlambe ukhona umunye singamzama. Hayi ithi nje invalid number. Maybe ayisasebenzi. Or may khona umunye. Seding ha ke na tsona tsa bona. Lezi zinyawo zinabo nabi zabo. Hayi iyalimpela. Ngithi mbone masizama ngeWhatsApp ukuthi uzovuma na because ezinye izinamba abanye abantu ukuthi basebenzisa ngeWhatsApp kuphela and kweWhatsApp ayikho kweWhatsApp.
I think ayisebenzi mama le number. Yeah. Yeah, maybe mhlambe ake nginikeze nanti ilukuzana. Mhlambe ke sithi ke siyamthola efonini. Ngiyakhuluma naye njengamanje ukuthi ngino Buseletho la engihlele naye la kunamazwi afisa ukwadlulisa kuwena. Mhlambe awukhulume manje, ukhulume ngathi ukukhuluma naye direct yena A1. Ilalele. Ke hlayisele bitso la hae. No, sengisholo nje ukuthi maybe uthatha ngathi nje uyo la. Uhleli naye. Yes, uyo onengxoxo naye. Uyaba ne conversation naye. Noma ngalungalmention igama lakhe. Yeah. Ne ke tlo go yana ke kopa tshwarelo ka se etsahetseng ene ne re sebedisa condom a ke tsebe ho tlile jwang haebe o ithotse le yena ne re sebedisa always no sena mohlang re sa sebedisi yena maybe a khona tla khona rampolele hore na o laba le mohlane ile ya etsa ke ha ke nahane ha ke hopole. Konje uthe uyena kuphela sine number yakhe labanye unaba ama number wakho. Okay. Bazalwane, in this case ngiyacela ukuba sizumama simbeke emthandazweni yethu ke simkhulekise sonke lapho emakhaya esimweni lesi esikanje. Kwesinye isikhathi uyawuthi mawudlula ezintweni ezikaso ube nento yokuzicondemna, you know, so you end up condemning yourself from time to time. Ubone sengathi ayikho into ongayenza yenzeke just because you are blaming yourself, you know, zonke lezi zinto lezi uyabo mhlambe nawe you are experiencing the very same thing. Maybe it might not be exactly but uthola ukuthi mhlambe the situation maybe it might fun nawe ikhona into ohlangabezana nayo onento ukuthi yo how I wish, but nje mama ngifisa ukusho kuwena ukuthi uzozwa nawe after this usukhulumile into nje ezosuka on your shoulders, ezosuka emahlombe akho, because uzoba nento yokuthi angisakweleti umuntu uxolo because ngixolisile. Sometimes uyayuxolise entweni, uxolise noma umuntu engashongo ukuthi ixolisa, but ukusheshe ubone wena ukuthi yazi ngibona isidingo sokuthi ngixolise. Ngiyakholwa ukuthi uxolisa ngoba bengashongo bona ukuthi xolisa, kodwa uxolisa ngoba kuyi decision yakho ebuya kuwena ngoba ubona isidingo sokuthi uxolise. So ngalawo magama mama ngithanda ukusho ukuthi uNkulunkulu uzokuqinisa kulokho futhi ungazisoli ngokuxolisa njengoba ubuyisola ngento wayenza. Mase uxolisa manje ufana nokuthi usufaka i-full stop for into eyenzakalile before. And nento engizoyicela kuwena, ngicela ukuthi kwanawe ke uzixolele. Ungaxolisi kuphela kubona hleze bona bangaxoleli, but ngiyazi ukuthi wena bazoxola. But omunye umuntu obalekile ukuthi akwazi ukuxolela wena, kwamele nawe ukwazi ukuzixolela kulokhu nawe wakwenza, ngoba akusiza ukuthi uxolise ebantwini kodwa wena usala unomthwalo ukungazixoleli. So ngicela ukuthi nawe uzixolele nobunzima lobo obuzwayo nana yonke into nje oyizwayo ohlangabezana nayo. Kokunye uthola ukuthi uyazama okunye ukuthi mhlambe kuyale nale ngesizathu salokho ugcina usubona sengathi into eyenza lento ile yanto leya, bese uba nento yokuzigxeka ukuthi hayi maybe mhlambe kwakuphila ngikudeserve, kodwa wenziswa ukuthi wena awuzixolelanga. So labantu labo thothona wabaxolela bona bayaqhubeka nempilo, wena uthwele ubunzima ngoba wena awuzixolelanga. Ngizocela ukuthi kwanawe mama uzixolele. Ngabe nawe uyayifila na into yokuthi nawe ungasixolela?
Ke a e feel-a gola tla ba betere ha ke kopile tshwarelo ho bona gola khona ke tla kgona hore ke itshwarele ha se kopile tshwarelo ho bona bohle. Jwale ba ntrendisa nou tjena jwale ba bua dintho tse ngata ba re ke sacrifice ka ntate wa ka ha se nnete ntho ba e buang ha se nnete. Ntate wa ka na dula Pretoria o re sile re le banyane o tlile hae sa ntsa kula ene o latuwe ke nna Pretoria ke nna molatile Pretoria a dula Mokhukhung ka molata ka ha khutlele hae wa kula ha dula le nako e telele hae a fihla hlokahala motho ke sacrifice ka yena ke roetsa ke na leng ha ke tsebe le hore nka ke rwala kae ho etsalang ha ke di tsebe ntho tse ba di buang ka nna di bohloko. Yo ne I wish ngathi bese ngamthola ake simzama ukugcina Nkosi yami I wish ngathi bengatholakala into yethu ibe neclosure enhle kuba lama number shothi awasasebenzi indlela okwenzakala ngakhona ngicabanga ukuthi bese ngaba neclosure emnandi if bese ngamthola bazalwane bami lapha emakhaya ngicela ukuzwa ngani kulolu daba kanje olukanjena ukuba kwenziwani esimeni esifana nalesi nansi into mama ufikile wazokhuluma isitori esikanje wazokhuluma udaba olukanje so ngiyafisa abantwana basekhaya ukuthi mhlambe even on your side entweni esuka ifana kanje ngiyazi ukuthi this is a Christian platform kunabazona abathandazayo lapha ngizofisa ukuthi umama simbeke emthandazweni kanjalo nabo bonke laba babalayo abathinteka ngaye ukuba bakwazi ukuthi uNkulunkulu nabo afinyelele kubona njoba sihlangene lapha ngalolu hlobo umama ubhlungu abuzwayo njoba sihleli lapha siyamkhola uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uzompholisa and after this uNkulunkulu siyamkhola ukuthi nangelinye ilanga mhlambe siyophinde futhi sihlangane sesikhuluma ke futhi okuhlukile kunalokho besikhuluma lapha namhlanje so isifiso sami esikhulu beyokumthola ubaba lapha sikwazi ukuthi sikhulume naye sidlulise umlayezo sizwe nje from mouth to mouth sikwazi ukuthi sikhulume naye ngalolu hlobo kodwa ke lokho akuvimbi ukudluliseka komlayezo indlela umama awudlulise ngayo nakubona bonke unithu umama lo baba unaba nabantwana ne uba lo baba lo besimfunela abantwana unabo amanamba wabo umnabo abantwana akekho umntwana onenamba yakhe mhlawumbe bese ngamfonela umntwana sizama ukucela yena but it's fine nginento ethi uya enkonzweni ake why i reason yalokho reason ka hape ke na le bothata ba mahafi yang kgang la hlapile ha ke kgone ho kena ka ga batho ka lebaka la ntho eo ke bothata bo ke na le mbona ke tse but you need to go to church mom yeah you need to go to church mama you need God yeah ungaphili ngokuzi isolate
hlangana nabanye abomama kungasikho ukuthi uhlangana nabo nje just ukuthi nabo ukhuluma ukuthi yini wayenza, but just nje ukuthi ube kwi-environment esuke nabanye abomama nixoxe ngalokho eningasuke nixoxa ngakho, kwalokho nakho kuyobe kukunikeza healing, because uma uspend isikhathi uwedwa uzolokhu uhlezi ucabanga ngezinto oziyenzile in the past, you see. So you need to go to church, mama. Go to church, ukwazi ukuthi ubone nabanye abantu, nibe nama-topics amanye uthi nje nikhuluma ngawo after church, ube nento nje uthola ukuthi ubuya ade ukhuluma ngayo enkonzweni nabantu bekade nisesontweni nabo, you know, create that atmosphere ngempilo yakho, so that uzokwazi ukuthi ube nama-dreams amanye for izinto ukade uzibona njalo njalo. So ingakho ngibuza ukuthi uya esontweni and futhi i-relationship yakho ke noNkulunkulu ke yona injani? Yona e right, ke kgona mo rapela ka tlung, ke kgona gore ke bale Bible ke bine ke rapele. Mara ke nga kgona go but inkingi leyo ukuthi uye enkonzweni. But ngala uhlala ngakhona akhona amasonto amanye mthetho mhlambe asebenzisa your language okungaba ukuthi are relevant kuwena. Ade akhona. Ukhula kwakho semncane ubuye enkonzweni noma ubone ngobuso umdala kodwa kwaba ukuthi ke noma ungayi enkonzweni kwala uba nobudlelwane bakho noNkulunkulu? Mere ya kerekeng hayi ne re kereka mere ya kerekeng. Ngizama ukuthola lapha navigate ukuthola lapha into yakwenza ukuthi ugcine usuthi ayi esontweni angisayi. Lebaka ke lona le la ga ke nka ga batho wa nkga wa utlwa e bohloko ntho e ho nna, ene ka nako nna ke ne metsing ka hlapa ha ke tse bothata lawa ukhona khona. And then kwakusemakhaya noma kwakulapha ekhona? Le mona Gauteng ne ntse ke ya kerekeng, ke khutle moya wa ka le bohloko. So lento le yagcina sikwenza umuntu ongazi bone efanelekile ukuthi abe phakathi kwabantu. But mama, uNkulunkulu uyakuthanda. uNkulunkulu uyakuthanda futhi akekho umunye umuntu ongakuthanda njengaye. uNkulunkulu mama uyakuthanda futhi unezinto eziningi nezinkulu ngawe. Akusiye noma ubani umuntu ongavele enze lento yenzayo nalento yenzile. Omunye umuntu angaze athi ngiyofanayo lento, but ngikholwa ukuthi kwakhona lokho wenziwe uNkulunkulu ukuthi ube nalesi sibindi sokuthi wenze ngalolu hlobo. And futhi uNkulunkulu uNkulunkulu la esemandleni akhe, bezingaba ziningi izathu bezingakwenza ukuthi ungafiki la, kodwa ukwazile naye ukuthi akunikeze isibindi, akunikeze necourage ukuthi ukwazi ukuthi ufike uzokhuluma ngalolu hlobo lolu okhulume ngalo lapha namhlanje. Kodwa ke since usuvela ngalolu hlobo awunayo into enhlizweni yakho yokuthi maybe bengamele ngize ngizokhuluma ngalento? Ha mfihlele nna ke batla khotso phelong baka. Ke batla ho lokoloha ke be ke phele jwalo ka pele, ke be hantle. Bazona bami, okubi nje ukuthi ubaba asimtholi lapha, kodwa siyamkhola uNkulunkulu ukuthi lo mlayezo uyofika kuyena. Mhlambe nabanye abantu abamaziyo bayokhona ukuthi mhlambe bangamdlulisela esebebone umama lapha ngalolu hlobo. So ngiyacela futhi ngiyafisa abantwana basekhaya ukuba nikwazi ukuthi ni ushare lo mlayezo, mhlambe nawo ungahamba ugcine ufikile kuyena, ukuze sikwazi ukuthi sibe neclosure emnandi ngalesi story
sika mama. uNkulunkulu bafowethu uthembekile, uNkulunkulu uthembekile kakhulu. Ngingakho lokhu ngicela njalo ukuba umama nikwazi ukuthi nimbeke emthandazweni, nimbeke emkhulekweni bafowethu lapho emakhaya. But mama nje indlela yakho yokuphila, indlela yakho yokuphila nje right. Ai ho thata. Thata bophelong ba ka. Mhlambe indlela mama yini lenzima kangaka? Ho thata ba ke kgone lo thola mosebetsi ka lebaka la ntho tse batho ba ntse ba di bua ka nna. Makgwa ha sa ntshepa. Thata. Yini lenza ukuthi bangakuthembi ngokomsebenzi? Mosebetsing ngoba mo na le mo ne ke dula teng, mo ne ke sebetsa teng. Ha ke tsamaya ba re ke tsamaile ke utswitse. Ngabe umuntu ofuna umsebenzi njengamanje noma mhlambe umuntu osebenzayo kungesikuthi mhlambe ufuna ukushiya lapho khona ngizama ukuthi mhlambe sidwebe naso sithombe ngeke sazi ukuthi ubani osibukela lapha ekhaya, so ngenzela mhlambe ukuthi udwebe leso sithombe na kumuntu osibukela lapha ekhaya ukuthi mhlambe uma umuntu ethi ngiyafisa ukusiza, ngiyafisa ukungenelela esimeni sakho, wangangenelela kanjani umuntu? Hoba no jaha ke sebetsa ke tshwana la ile di piece job. Ke tse ke di tshwarang. Hoba ha ke mohle o thola hore ke ile manta ke tlo ya manta be ke tlang. Bo tshwana la ile piece job. Ha mna le motho ka thusang a re mosebetsi wa full time ko ka kgona ho. Mhlambe umsebenzi ongathi umsebenzi wakho lo, futhi umsebenzi owaziyo lo, mhlambe ngabe imuphi lo umsebenzi lo ngathi wona umsebenzi engufunayo lo? Kwa ma kitchen. Okay. Yonke into ephathelene nekitchen nje into ongakwazi ukuyenza leyo. Ngeke sazi mama ukuthi ubani usibukela lapha ekhaya, kodwa ngizofisa ukuthi ngasekugcineni sikwazi ukuthi sishiye ama contact wakho, indlela zabantu abangakuthola ngayo if u right ngalokho, ukuze mhlambe kukhona umuntu ongaba nosizo lapha ekhaya ukuze akwazi ukuthi akusize. U right ngalokho? Right. U right ngama contact wakho? But mama, before sizovala ngizothanda ukuthi ngithandaze uNkulunkulu akwazi ukuthi akubone isimeni sakho. uNkulunkulu akwazi ukuthi alule isandla sakho kuwena. uNkulunkulu akwazi ukuthi akubheke. uNkulunkulu akubheke, akubhekulele, akubheke uvuka ekseni, akubheke uzama lokho ekubhekile njalo. Kusemthandazweni wami ukuthi yona yonke into nje uyithinta ngezandla zakho, nozama ukuyenza ivele ibe impumelelo. Kukhona konke nokufisayo nje ufisa ukwenza even for abantwana bakho, uNkulunkulu akwazi ukuthi akhambele phambili akwenze kwenzeke. Ukuthi ngelanga elithile ngeke ngakhuluma istory sami kanti angazi ukuthi kukhona into engivulayo eyoba usizo kwabanye. Njoba ukhuluma lapha nje wena ungayitshela ukuthi wena uziphilisa wena, kanti awazi ukuthi khona nabantu abaphilisayo lapha emakhaya, abanye abaseyimeni sithi mayifane nezakho kodwa bangakazi ukuthi bangakhuluma kanjani. Futhi umuntu angazi nokuthi angakhuluma kubani, aqalephi agcinephi.
kodwa wena ukwazile ukuthi ube nesibindi sokuthi ukwazi ukukhuluma ngento esensitive kangaka. So ngaleso sizathu ke mama, uNkulunkulu sizomnxusa namhlanje ukuba akwazi ukuthi angenelele esimeni sakho futhi akupholise nenhliziyo yakho nalobu buhlungu nemisindo izwayo endlebeni zakho nemisindo izwayo konke ukukeneneza ukuzwe enhlizweni yakho. Sukela namhlanje uNkulunkulu akwazi ukuthi akupholise futhi athi sekupholisile kuvele kungaphinde kufane nakuqala. uNkulunkulu siyamkholwa mama uzokwenzela umusa kakhulu. uNkulunkulu siyamthandaza ukuba uzokwenzela umusa kakhulu mama. Ukhulume ngalo baba lobe kumele simfonele, ngabe yena ulapha eGauteng? Ula eGauteng. Ukhona omunye ukuba ukuthi mhlamba akekho la eGauteng? Ukuyiphi province yena? Baba mba Free State kwa. Kubanga leyo Free State. Lo la eGauteng uyi-1. Na le mo nna le Sebokeng kwa. Leko Sebokeng. Ukuthi vele ngisi bonke inamba zabo usenazo. Akusanazo. Bonke. Yes. Kodwa ke kulungile mama kakhulu. Asithandaze mama. Let me pray for you. uNkulunkulu akhawukele. Let me pray for you mama, uNkulunkulu akhawukele egameni lika Jesu. uNkulunkulu akwazi ukuthi abe nomusa kuwe. Baba ingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, ngiyathandaza baba for impilo kamama usivakashele lapha namhlanje. Siyakunxusa Nkosi ukuba wenza ummangaliso wakho phezu kwempilo yakhe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu onamandla onke, ngiyathandaza uNkulunkulu ukuba uthulise yonke imisindo ayizwayo endlebeni zakhe nayo yonke into emkhumbuza izolo lakhe. Uhleli nathi lapha namhlanje uNkulunkulu, ngiyamcwilisa egazini lika Jesu. Pholisa baba ubuhlungu abuzwa enhlizweni. uNkulunkulu wethu oyingcwele, pholisa nabo bonke ubuhlungu beminyaka abuzwile enhlizweni yakhe. Nabo bonke umoya we-rejection ahlangabezane nawo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu oyingcwele, ngiyathandaza namhlanje uNkulunkulu wethu namandla. Umoya we-rejection ophezu kwakhe, uNkulunkulu oyingcwele, I come against it in the name of Jesus Christ, Lord my God. Baba wethu onamandla onke, mbambe ngesandla sakho ke Nkosi lesi sinamandla. uNkulunkulu imuwelise imifula, umuwelise uNkulunkulu oyingcwele egameni lika Jesu, umuwelise bonke ubuhlungu uNkulunkulu, bese umfunza indumiso entsha uNkulunkulu oyingcwele egameni lika Jesu. Muveze Nkosi uNkulunkulu onamandla egameni lika Jesu Kristu, futhi nawe uziveze kuye uNkulunkulu wethu oyingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Simfihla kuwe uNkulunkulu wethu oyingcwele, nobuNkulunkulu bakho sibufihla kuyena egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, ngiyathandaza namhlanje uNkulunkulu wethu oyingcwele, I decree and I declare ukuthi impilo yakhe ayisophindi ifane.
uNkulunkulu namandla sukela namhlanje ngiyathandaza uNkulunkulu oyingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu oyingcwele, Baba wethu olungileyo, ukuba uNkulunkulu wethu onamandla, lonke izolo lakhe uNkulunkulu wethu olungileyo konke okumdonsela emuva and everything that is pulling her down, I pray, my God, and I stand in this gap in the mighty name of Jesus Christ. I call upon the name of Jesus Christ, Lord my God. Liyihawu lethu, liyithemba lethu, uNkulunkulu wethu oyingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Genelela phezu kwesimo sakhe, genelela empilweni yakhe, genelela uNkulunkulu oyingcwele esimweni sakhe, uNkulunkulu wethu oyingcwele egameni lika mubheke uNkulunkulu namandla, mbheke ekuseni emini ntambama egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mbheke ebusukelele engaboni lutho, mbheke evuka ekuseni, umbheke uNkulunkulu wethu oyingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Uhlangabezane nemizamo yakhe ngegama lika Jesu Kristu I pray, my God, my God, my God, uNkulunkulu awuhluleki, uNkulunkulu wethu namandla. We have seen you, we have heard about you many years ago, even still today we still see your power, your grace and your favor. I pray, oh God, uNkulunkulu musa wakho mawehlele phezu kwakhe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mbambe ngaleso sandla umwelise uNkulunkulu wethu oyingcwele, thulisa imisindo enhlizweni yakhe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu oyingcwele, izandla zakho mazibambe izandla zakhe egameni lika Jesu Kristu. Thulisa inhliziyo, pholisa lamanxeba wazayo enhlizweni ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Heavenly Father, we thank you uNkulunkulu wethu oyingcwele for your grace, your power and your mercy. Muhawukele, have mercy on her, have mercy on her, have mercy on her, oh God, have mercy on her in the name of Jesus. Have mercy on her, I pray, my God. uNkulunkulu oyingcwele, iba nomusa kuye egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Njengempumputhe eyamemeza yathi have mercy, yamemeza ngezwi elikhulu yathi Jesus, Son of Man, have mercy on me. I pray, my God, uNkulunkulu namhlanje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, on her behalf I pray, my God, that you have mercy on her. Iba nomusa kuye egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngalo mmangaliso ozowenza namhlanje pheliso kwempilo yakhe. uNkulunkulu wethu oyingcwele, thulisa baba imisindo yonke ayizwayo enhlizweni sukela ekujuleni kwenhliziyo yakhe. uNkulunkulu wethu oyingcwele, nobuhlungu bonke beminyaka egameni lika akekho okweza kuwe ke wamlahlela ngaphandle. uNkulunkulu wethu oyingcwele, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu oyingcwele, simcelela intethelelo ke nakuwena uqobo. uNkulunkulu wethu onamandla, akusiza uba sicela intethelelo ebantwini kodwa singayitholanga kuwena. Siyicela kuwe ke Nkosi, bese wena uyothinta abantu bakho bakwazi ukumthethelela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Heavenly Father, we stand in this gap. uNkulunkulu wethu oyingcwele, muthethelele egameni lika Jesu Kristu. Wena Baba osithethelele izono zethu ezinye singazazi, kodwa wena usithethelele. uNkulunkulu wethu oyingcwele, there is no sin that is too hard for you. I pray, my God, uNkulunkulu wethu oyingcwele, may you see her through in the name of Jesus Christ. May the blood of Jesus, may the blood of Jesus, the blood of Jesus Christ, uNkulunkulu wethu oyingcwele, malibe phezu kwakhe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyakubonga Nkosi ngomsa wakho uNkulunkulu wethu oyingcwele naphezu kwempilo yakhe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. We thank you, Lord God, in the name of Jesus Christ. Thank you, Father. Siyabonga Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Healing
healing, spiritual healing. I pray, my God, in the name of Jesus. Thank you, Father. Nkulunkulu othwengcwele ngommangaliso owenza empilweni yakhe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you, Jesus Christ. Ngisandla sami mama egameni lika Jesu. Heavenly Father, I thank you ngalokhu okwenza empilweni yakhe njengamanje egameni lika Jesu. I pray, my Father, Nkulunkulu othwengcwele, this is an act of faith as I'm holding her hand like this. I pray that you hold her hands in the name of Jesus Christ. My Father, I pray, mbambe ngezandla zakho ke Nkosi, umwelise phezu kwabo bonke ubuhlungu abubuke emuva angabuki phambili egameni lika Jesu Kristu, Nkulunkulu othwengcwele. Konke lokhu esikhulume lapha namhlanje, Nkulunkulu othwengcwele, sekuyoba izinto ze-past ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Heal her, my God. Heal her, my God. Healing upon her life. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Baba, ngiyabonga Nkulunkulu lokho okwenza manje empilweni yakhe egameni lika Jesu Kristu. Manje naphakade Nkulunkulu othwengcwele akasophinde ezubuhlungu ngezulu lakhe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Wena Baba awusibaleli amacala ethu Nkulunkulu othwengcwele egameni lika. There is no sin that is too hard for you Nkulunkulu othwengcwele. As I'm holding her hand like this, I pray, my God, Nkulunkulu othwengcwele, bona Baba ekujuleni kwenhliziyo umphilise umpholise ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you, Lord Jesus. Thank you, God. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Thank you, Jesus. Mama, siyabonga kakhulu egameni lika Jesu. Mama, siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Thank you so much, Mama, egameni lika Jesu. Maybe ikhona into ongafisa ukuyisho mhlambe amazwi akho Mama okugcina mhlambe kubantu bonke abasibukelayo kanjalo nakuNkulunkulu uqobo. Amazwi akho nje okugcina Mama ongafisa ukuthi usho mhlambe makukhona nento ongafisa ukuyigcizelela. Ha se ke tsholo ke itse ke kopile tshwarelo lona bohle, ne ke ikopela tshwarelo fela ho lona. I phethetse hape ntho eo e fetile. Fetile. Ka dile plofatse da tswa ke khotlelaneng le ntate wa hae. Ha ke sa batla ntho tse ngata. Yeah. Angazi noma yimi ngishawe isisuthu ngasekuqaleni. Ngikhohle ukubuza ukuthi wena wawuyithole kanjani? Ile igciwane. Ha ke tsebe ke le thotse jwang hobane ke bile le ngwana wa firstborn ile ke mthotseng hae. Okay. Ne ke le gae te ka nako eo. Ke qadile ho tseba gore ke be le enwana a monyane. Ka yena a kula. Oh. Ngwana ka la kula hola le monyenyana le 1 years. Okay. Mo le doctor na ke kopa ho le check. Ha re check wa thola la go ngwana wa kula. Thola la go ga kula. Tsebile ka ho ha ke tsebe ke thotse jwang neng ha ke tsebe. Wagcina kusu phila nayo ke. Ke phetse le yona. Okay. Ngwana ilona le 21 years. 21 years man. And uyazi naye ukuthi unayo? Watseba. Mhlawumbe akazabe nento ukublame, yabaza abantwana sometimes. Ola thola counseling clinic ba le ba dula le na fatshe ba bua le. Mama sike sakhuluma nangendaba yokuthi umuntu ongathi ungathola nomsebenzi ostable. Washo indaba ukuthi ungasebenza noma yimi nomsebenzi ophathelene nekhisho ungakwazi ukuthi uwenze.
mhlambe naba abaqashi bayasibuka emakhaya mhlambe ikhona into ungazi marketha ngayo nakuyona ebese ubanikeza ama number wakho lapho. Thotse ka ba enka ba fanya na ke di number. Yeah. Nka nna ka ba ne hona jwale. No, mama, it's fine. Okay, number tsa ka ke 067 965 067 9695 393 067 9695 393. Okay. And ulapha eGauteng mhlambe ikhona indawo ngaba ukuthi ish mhlambe ungafisa sengathi ungawuthola ngakiphi indawo. Haufinyana ke mo Holomisa Madi ke dula Mekhukhung Holomisa Madi. Okay. Okay. Mama sibonga kakhulu. Thank you so much, mama. Thank you so much. Bazalwane sesifike ngasekugcineni kwe-session yethu yanamhlanje. Ngiyacela ukuthi ke sibambe lapha for today. Egameni lika Jesu. Thank you so much bazalwane for ukuthi nibe nathi lapha namhlanje. Ngiyazi ukuthi abanye mhlambe kakhulukazi laba abakithi le kwaZulu mhlawumbe ngenzeka ukuthi basele bona bayizwanga kahle episode. We try ukuthi sinenzele a summary of ingxoxo yethu yanamhlanje ukwazi ukuthi ni understand ukuba besikhuluma ngani, sizozama ukuthi sini prefer kancane sikwazi sikuhlanganise and then kwazi ukuthi nibe na understanding ukuthi istory sethu besingani lapha namhlanje. Ngiyacela ukuthi ke sibonane ke lapha eSoweto ngomhla ka-31 October sizobe sisedlamini multi-purpose hall under the theme that says Glory of the Last Days, inkazimulo yokugcina. If you want to be in contact with us, or as you also have your story, 0788 417 844. Nkulunkulu kanibusiseke anifihle nonke lapho emakhaya size sibonane nange-episode yethu elandelayo. Nkulunkulu makabe uNkulunkulu ke sibonge kakhulu bafowethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. God bless you. Amen.